مكة كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ Мекке шаары пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келерден мурда ал кандай болгон? كانت مكة يعبد عند الكعبة عند بيت الله الحرام تعبد الأصنام. Меккеде ошол Каабанын Аллах тааланын арам болгон үйүндө ошонун жанында бутпарастарга сыйынгандар болгон. يشرب الخمور، Арактарды ичишкен, الغنى، الفواحش. ар кандай ырлар, ар кандай бузуклук иштер. كانوا يعني كل إنسان لا يأمن على ماله، لا يأمن على نفسه، قتال. Ар кандай өлтүрүштөр болгон. Эч бир адам өзүнүн напсысына, өзүнүн жанына, өзүнүн мал мүлкүнө эч кандай кепилдик бере албайт эле. أي إنسان يريد يصنع أي شيء عند الكعبة يصنع، لا أحد يتكلم معه. Кайсы бир адам каалаган бир жаман иштерди кылгысы келген болсо, Каабанын жанында эч ким ага тоскоолдук бербейт эле, эч ким эчке дебейт эле. كما ترى اليوم في بعض الدول تصنع الذي تريد، لا أحد يتكلم معك. Бүгүнкү күнү мына кээ бир мамлекеттерде биз көргөндөй сыяктуу эле. Кайсы бир адамдар каалаган ишин кылса дагы эч ким ага эч дебейт. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى توحيد الله. Жана аларга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип аларды таухидке, Аллахтын жалгызыгына чакырды. قاموا ضده وحاربوه. Жана ага каршы турушту. Ал менен каршы күрөштү. سبحان الله. Аллах таза. يأتي عمرو بن لحي من خارج الجزيرة، كانت لا تعرف الأصنام، أدخل الأصنام إلى الجزيرة وضع عند الكعبة، لم يتكلم مع أحد بل شاركوا وعبدوا الأصنام. Амр ибн Лухай деген адам ошо алыскы жактан деген бутпарастарды Меккеге алып келди. Ага чейин эч кандай жок эле бутпарастар, идалдар. Анан алар алып келип, аларды койгондон кийин ага эч ким эчке тоскоолдук чыккан жок, каршы чыккан жок. Ал эмес ага жардамдашып чого катышып калышты ал иштеринде. إذن هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل من سار على هذه الطريقة لابد يؤذى. Демек бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолу экен. Эми кайсы бир адам ушул жолдо болгон болсо, сөзсүз түрдө ага бир кыйынчылыктар келет, азаптар келет. حتى يعلم الله الصادق من الكاذب. Бул эмне себептен? Аллах Таала ким чыныгы карманган менен жөн эле жалганчыны айырмалап билиш үчүн.